Uslovi za pretraživanje terena u Donjoj Jablanici danas su nešto bolji, kiša je prestala da pada pa spasioci u punom kapacitetu nastavljaju potragu za žrtvama stravične poplave i klizišta u ovom mestu. Sabahudin Spahović iz Federalne uprave civilne zaštite rekao je da je mnogo toga što će spasioci pamtiti zauvek kada je o Donjoj Jablanici reč, ali akcija spasavanja deteta nedugo nakon katastrofe njemu se posebno urezala u pamćenje. Pravo je čudo da je dete preživelo ovu katastrofu jer su ga pronašli ispod ploče teške 2 tone. Ono što će čitav život ostati u mom sećanju, nešto što nikada neću moći izbaciti iz svoje glave, zasigurno je pronalazak malog deteta, živo ispod ploče koja je bila teška sigurno 2 tone. Zajedno sa meštanima i svima koji su tu bili prisutni, uspeli smo dete izvući živo i transportovati ga do prve medicinske ustanove. Jutro sam dobio podatke da je dete zdravo i da je osigurano sve što mu treba, dodao je Spahović. Prema rečima Spahovića, osim pripadnika FUCZ-a na terenu su i spasioci sa psima i pripadnici Husar tima iz Hrvatske. Radi se o prvom timu koji je u Jablanici angažovan posredstvom međunarodnog mehanizma koordinacije civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sada na terenu rade 3 licencirana psa na mrtve osobe. Uspeli su detektovati žrtve. Na 3 metra pas je dao signal i čekamo da se stvore uslovi, pošto je jako teško prići tim mestima, da se sa mašinama i spasiocima pokušamo probiti do potencijalnih tela žrtava, kazao je Spahović za Avaz. Ceo region povezan je sa solidarnošću, humanošću i željom da se pomogne preživelima u katastrofi u Jablanici. Uz zahvalnost svima koji pomažu, Spahović apeluje da spasiocima trenutno pomoć nije potrebna u ljudstvu, već u mehanizaciji.